Dewa Putu Puja tangkep ajak Satreskrim Polresta Denpasar. Puja ane sewai-wai dadi supir ane nyambi dadi pengepul togel online. Kasih Humas Polresta Denpasar Ibtu Iketut Sukadi duga Selasa 19 Oktober nyelasang Puja ane ngoyong di Banjaranyar Kediri Tabanan ketangkep awalnya pas tim Opsnal Unit 5 Satreskrim nerima laporan uli masyarakat yang aktivitas judi togel online di Jalan Pantai Airport Kute Badung. Tim ane kepimpin ajak Kanit 5 Satreskrim Ibtu Nengah Sepen Sampeyane langsung nyelidikin ke lokasi. Sawetara jam 6:30 sanje, Puja juga pas sedang nongkrong di Tongosi entu. Mare periksana, pelaku ketara ngabe HP misi pasangan nomor togel uli WhatsApp. Tim Bali Express ngelaporang.